Iyanay panasaingi bicaranna anak loloy riwattu mailo nang masu pole ribabuana indona. Magkadepo ang Allah Ta'ala lau ri malaikat Jibrilu. O Jibrilu, suruh ni anak loloy masu. Magkade Jibrilu lau ri anak loloy. Asuno nailoran ni pong Allah Ta'ala masu. Magkade anak loloy. De umailo masuran ni nareko de uisan ni wasuran nge. Magkade pong Allah Ta'ala asuno wareko sipa. Magkade anak loloy. Ia tega sipa mailo tau reka pong. Magkade pong Allah Ta'ala sipa engkaku upanca jiko tubuh. Sipa warakaku upanca jiko hati. Sipa arajaku upanca jiko nyawa. Sipa woku upanca jiko rahasia. Maka dia anak loloy, de umailok mesurang minareko iyang itu. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutiang mesurangnya anak loloy. Maka dia anak loloy, ia rosabakna utiah apa anu diparapuk mi nareko muala ni matu parapukmu maga na iya. Maka dia puang Allah Ta'ala tongat tu adamu anak loloy. Asuno wareko tajang. Maka dia anak loloy, tajang ngaga mailok muareka puang. Maka dia puang Allah Ta'ala nareko engka tajam masu pole riposimu tetom mabatak kalu kusik terulani pitu susungnya tanah pitu lapie Nuita ni ali mapake maputir lalen na tajange, mapake makudara, mangoli lisa na tajange. Iya na tu. Magkaday anak loloy. Dia umailok masurang ni puang. Magkaday puang Allah Ta'ala. Magi mutia masurang ni anak loloy. Magkaday anak loloy. Iya ro tiang nasabak na windu ibelisi. Dua na windu bellisi ia naritu di puadai si bawa na itai mata kasara. Dua to de na windu bellisi ia naritu de naripau de to na ita mata urut tak ia rega mata kasara. Maka de puang Allah Ta'ala tongat tu adamu anak lolong. Maka de puang Allah Ta'ala asuno wareko tajam. Nareko angka tajam maloto, mapute, maridi, makudara, ajak sana maceriwi sangadina engkai pada padamu. Nareko nak bokorino acueno. Maka dia anak loloy, dia umelo maceriwi. Maka dia pang Allah Ta'ala magi mutia maceriwi. Maka dia anak loloy, nareko mako itu ada mupuang aja anau sompaki nasabak si tengah pada padaku ripancaji apa pada mutoi. Maka dia pong Allah Ta'ala tongat tu adamu anak loloy. Maka dia pong Allah Ta'ala asuno wareko tajam. Maka dia anak loloy kega si tajam mailok moreka puang. Maka dia puang Allah Ta'ala nareko engka tajam masu poleri alin romo apai mata tonga buddu kudus subuh badiu yanaritu masolangi lauri ita. Maka dia anak loloy de umailok masurang ni puang. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutia masurang ya anak lolo. Maka dia anak lolo
Ia rutia masurangi apa dek na wading engka tajap poleri alin rogo apa matotongo nareko de apoleanna. Maka di Allah Ta'ala seddi poleri ia, seddi poleri Nabi Muhammad, siddi poleri malaikate, siddi poleri tawe. Maka dia anak loleh, maka dia anak loleh. Ia rotia nasaba iya mapo mitaka. Nanya idi mapo dewi taki, na dewi sengi macoy riki, nareko dewi taki. Maka dia Allah Ta'ala tong tu ada anak lolo. Maka dia Allah Ta'ala asu nawareko sadda. Maka dia anak lolo sadda agama ilok moreng ngak puang. Maka dia Allah Ta'ala nareko engka sadda makeda a isengi puangmu. Nareko engka sadda makeda i isengi ademu. Nareko engka sadda makeda u isengi nabimu. Makeda anak lolo dewu mailo userang puang. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mutiang masurangnya anak lolo. Maka dia anak lolo iaro utiana sahabat saddami nareko mualani matuk saddamu magana iya. Maka dia puang Allah Ta'ala tonget tu ada mu anak lolo. Maka dia puang Allah Ta'ala asu nawareko syariat tareka hakika ma'rifat. Maka dia anak lolo kega syariat tareka hakika ma'rifat mailok morenga puan. Maka dia puang Allah Ta'ala na iya sarae tubuhmu, na iya tarikae atimu, na iya hakikae nyawamu, na iya ma'rifae rahasiamu. Maka dia anak lolo deu mailok mesuran ni puang nareko iya miropai dek bisa ngapolenna. Na iya sarae poleri tanai, na iya tarikae poleri waye, na iya hakakae poleri anginge, na iya maripae poleri apie. De umailok mesurang inareko iya miropuang. Maka de puang Allah Ta'ala tong tu ada mana lolo. Usana tu riadamu. Maka de pe mengenak lolo. Taruh ni puang mapopau nareko rabe ni riaka letak situru ni nareko tas situru ki ancuruk kak painu. Maka de puang Allah Ta'ala nareko situru ni. Maka dia anak lolo mailok kak masu pada pi. Maka dia puang Allah Ta'ala magi mailok mewa kak pada nareko pada ni. Dek na puang dek tona ata dek tona pasesa. Maka dia anak lolo nareko sesa kak alemu sesa. Maka dia puang Allah Ta'ala madecen nek kia majanci ki. Maka dia anak lolo peko kebati tak majanci. Maka dia puang Allah Ta'ala narek ko masuk ko sapakna isatoy arewakenna tubuhmu rame mengenna narek ko mulonga uunoko narek ko uunoko utokoko narek ko utokoko aleku utokko ngekko narek ko temulolong ka masaran itu rewek ko tu ri epai rupanna ri tanai ri waye ri anginge ri api mancaji kolok-kolok ko tu matu narek ko mati ko. Maka dia anak lolo dek pak mailok mesurang ina sabak dek pak uli taki lahir ni Allah Ta'ala si tetong anak lolo. Maka dia pun Allah Ta'ala itana
mesu lahire wal lindungi ko narekum lolongan iko to si malindung iya to si lahire pada itu nek kia ataya mutiha na iya puangnya puang mutiha engkau to pa ada makada aku nirapan